بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة لهذه الأمة، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال جل وعلا: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. السلام عليكم ورحمة الله وbarakatuh. Mauli mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala, yari na isab kita niyo nagbak hawaktu kawiaksahan sing kita niyo. Mga anak apo namo atiranan, sa barang sinabutan sin pagpamahalaya kini, ganapan namo na isab in pangadjian amin kawiaksahan taniyo, pangadjian bunga sim pag-iman. Aula-aula na to amin pangadjian di manjari tay kuran sing kita niyo suway pagguruhan, suway mag-alup ing guru iwan sim murid, amuna in kallam si mahasud si mahatinggi iwan hadis sin junjungan taniyo alaihi salatu wassalam. Haruman ini yatud namu maun pahadarat sing kamu in ganap sim pangadjian, hindu sing guru pamurid niya, impamuunan niya paman sin Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul mulk: tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayat panagnaan pa ayat hikarwa. In ayat ini pia mahalayak ka tu taniu sin junjungan taniu alaihi salatu wassalam
in kakawasahan si Mahasut si Mahatinggi. Hafal man sin Allah Ta'ala, Tabarakalladzi biyadihil mulk. Papahati kato taniyo haumat haulihan, in kakawasahan si Mahasut si Mahatinggi, in pagbaya, in kudrat iwan iradat niya, hipapaingat haumat haulihan, in Mahasut si Mahatinggi, siya ay nagpapanjari, siya ay magbabaya-baya, singkatan pia panjari niya, damikian siya ay aanughara, sin uno-uno na kagugunahan, singkatan pia panjari niya. Ampa niya kita ni ubiyaitaan, mabarakat. In pag-arama na ito, bang natuyarad, muyasyarun, piyaluhay ka ito, taniw sin Allah Ta'ala, way kasigpitan. In tanda niya in luhay, way kasigpitan, iyanughara ka ito, taniw sin Allah Ta'ala, in pakaradyaan mabarakat. Betan kita niyo, di kita niyo pagwa unday doon, bang kita niyo hagwa pasurun, kita niyo papakaradyaan mabarakat. Bang mabarakat muyasyar, wairun mahunit, sabab wala kita piyahunitan sin Tuhan. Wairun kasusahan, sabab wala kita piyasusah sin Tuhan. Tabarakalladzi biyadihil mulk. In pagbaya, sindumiwan sinadlaw, pagbaya, si Mahasut si Mahatinggi. In pamarinta, dumiwan sinadlaw, suway pamarinta si Mahasut si Mahatinggi. Di manjari sumu din pamarinta, way warakat niya. Di manjari akarun na to inyad to sa babukun siya, maluhay, kasigpitan. Allah subhanahu wa ta'ala, kaitaan kita niyo, khalaqal mauta wal hayat. Siya nagpapanjari sindua. Kabuhi iwan kamatay. May tak niya piyapanjaring kabuhiwang kamatay. Aun kabayaan niya rikatu. Ada pun bang natuya kading kabayaan sintuhan di katu taniyo. Kasilasa. Piyahatud sinallahu ta'ala kanabihan iwa nakarasulan. In haulihan naghatud. Palman si Mahasut si Mahatinggi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kataan pakaradyaan na ito yung kapital rahmah. Ang kapitan, sin mataud sin, sa yung kapital sin, kapital sin katan, kapitan, rahmatan lil alamin. Nauno pa man sinallahu ta'ala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kitaun kurun kaniyo, hisiyurain kaniyo magad, sinhinang mabarakan. Hisiyurain kaniyo magad, sinhinang hakabuhi mabarakat, iwan kamatay mabarakat. Ayyukum hisyureng kanyo
ahsanu amala. Dua, marayaw iwan lamindayaw. Hisyureng kato taniyo, palman sinallahu ta'ala, in magad hasarayaw-rayaw. Dahil nga sabi ito, mga nakapo na mo. Aula-ula jaman na to ini. Matao din tatandasan. Inbar iman. Kapasan niya katan. Di siya kasigpitan. Wayron hunit papikilan niya, papangatod niya. May tayad tuway hunit. Sabab miyagad siya. Nizamun ilahi. Miyagad siya haatulan dahil nga Allah subhanahu wa ta'ala. Na. Uno yung bungasin ayat yaddo. Hisiyureng kanyo nag-ihlas. Hisiyureng kanyo nagparayaw siniyat. Paunahunin niyat. Dahil nga kataan hinang. Nasa kalituan, piyaw na yung badyo malingkat, di nga kataan. Bang piyaw na mo yung badyo malingkat, wala kaya nakaulihanin niya, nakaulihanin ikhlas, ipag-abusin tayo yung badyo niya. Ngayon ka na pa badyo malingkat di nga badyo niya. Ukay-ukay pa isabing ka niya. Turan niyo mga tuwan. Nah. Ifradullahi bil qasdi wan niyah. Kitaun ka to taniusin Allah Ta'ala bang pilain taon siniyat na to. Iniyat kabayan sintuan hambuk da. Pitta ati wal ibadah. Para yawain niyat mo before ko nagtaat. Before kau nag-ibadat. Dahil nga sa wabiyad to, mga anak po. Aun kabtangan kato tanyo sinnakaon na rin kato tanyo nag-ibadat. Tao Makkaywan, tao Madina. Hisiw sila yan. Muhajirin iwan ansar. Uno yung kabtangan nila kato. Subay na tuurulun. 5 parakala tungod pagka-ikhlas. Tinaya, yung pangadyan na to domini. Hindu singguro pamurid, subay mag-ihlas. Umat Islam, aula-aula na yarikato, tanim, hambuk da kuman. Bangsad din umat Islam, nag-ikhlas, sa masa na to ini, wayroon kasigpitan dumatong kaniya. Faddinul Islami muyassarun. Yuridu Allahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Di kau kasigpitan mag-ama, di kau kasigpitan mag-ina, bihawon nagkakaloy na maiwan ina, nagkakaloy na anak iwan ma. Alawang kasigpitan. Nagkakalo pa ka, walong kasigpitan pa ka. Bang doon inikhlas. Unim beta kato tanyo. Al-ikhlasu haqiqatud din. In pag-ikhlas, amo na'y matan nag-aarama. Dahil nga sa mabiyad to, inwayroon nag-ikhlas, laysa hunaka haqiqatud din. Wala doon kaniya, ing kamattanan, ing kanyuk-nyukan sim pag-aarama. Nauno sadya, ada kaladahon sadya ing kaniya. Ada kaladahon na pakpak nagtuwi. Kaya tutuan, haqiqatud din. Suway kita niyo makad to, pama na hakika.
Imma na sinaki ka, dagpak im pag-arama mo, may tadagpak, nakaarad ka wa atulam. Kabayaan sin Allah Ta'ala, bang muna arading kabayaan sin Allah Ta'ala. Hitangkis kau sintuhan day nga kasigpitan. Hitangkis kau sintuhan day nga kasusahan. Biha untuan in nagagadji. Tu adlaw sa jamalitin gadji. Marapa ospitalin kay wanan sin kasusahan. Nang kan tu adlaw ra. Nabiya din na bang diulanan na. Tuan. Mataudil lawang sinrijiki. Buko ng bukda. Misan imbay mo mataud din lawang. In lawang sinrijiki mataud. Wayroon piya panjari sintuhan na dunya piya karinya. Uno-uno na piya panjari in hapdi uncerya dunya. Bal labi-labihan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Namay ta siya kasigpitan. Wala doon kaniyang kabayaan sintuhan. Kabayaan niya iniagad niya. Tuhan baran na to, wayroon na agad na to kabayaan. Kabayaan sintuhan inabaran na to. Bang kabayaan sintuhan inabaran na to, ing karunahan simbaran na to, subayra kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Ingan sininang muyad to, magaan, ingan sininang muyad to, hakikatuddin. Ini kaisa. Hikarwa, imadul hayah. Hugot pangangandulan sing kabuhi. Natuhanin pangangandulan sing kabuhi biyawon sing kaiwanan badyo. Konsum lang na malingkatin badyoon ko. Taumpa, konsum lang na malingkatin taumpan ko pagtiyaunan. Kapituan ngay bunhalga. Paglubak yung pantalon niya, piritin tuhod. Astagfirullah. Aun atulan. Imadul haya. Ini karuan. Bangkaw nag-ihlas pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iagad mo yung kabayaan sintuhan. Wala mo iagad yung kabayaan mo. Aun hugot sing kabuhi mo. Maparuning kabuhi mo. Turan niyo mga anak po. In dunya miuga. Miuga masakit kugdanan sim virus. Coronavirus. Miuga. Kaya wala sila miuga, wala doon kanila yung pag-ikhlas. Virus dakula tuan, apabila wala doon na Muslim yung pagka-ikhlas. Maita, di tayo maun sinallahu ta'alin hinang niya. Kaya sabihan ay kato, al-ikhlasu asasu kabulil a'mal au suruti kabulil a'mal. Ini ikhlas. Puunan. Ivan syarat sini katay masintuan ini nak sininang. Nabang di tayo maun na virus. Inna virus bang may abutin umiyatay na. Ampay nini sa lugay na nag-ibadat di tayo maun sinallahu subhanahu. Saba wala dito yung kasad niya. Wala dito yung maksud kabayaan sinallahu ta'ala. Maksud kabayaan niya inhinang niya. Kapag taat patuhan, ibang pagtag-ipon, pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Yan mga anak po na nah. Dia akitan yusin Tuhan maginang.
Di man jari himinang kita niyo sing kabayaan na to, subay kabayaan sin nagdaak ka to ininangon na to. Ang paindaakan sin Allah Ta'ala, wukun mo ni. Di kita niyo magsambahayang, yung sambahayang subo, bati na rin nga katukan. Yung sambahayang magribiwan ay sa ubos na yung taon, ng pag-upis, ubos na. Sambahayang juhur, ipag-uno na. Sambahayang asar, ipag-inom-inom na. Pag-mamirenda na sintaw. Ingat sin Allah Ta'ala magpi ka to. Bang mandi na to marugtul, bang mandi kita nyo makarugtul pahunit. Sakali, realiskat. Hunitin na atod na to. Sinamod tim maluhay. In sumunod mga tuwan, hindi ta kato taniyo sinta umakka, muhajirin iwan ansar. Inikhlas, ruhul a'mal, nyawalihan sinhinang. Wal insanu mukawwanun min ruhin wa jasad. Manusia yung kanin dua. Aun jasad niya, aun nyawalihan niya. Bang maig min hambuk din kanilayad to, bukun na manusia, patay. Bang inhinang wala doon in ikhlas, patay raisa. Ruhul a'mal. Ampeng kita ni si Wairi maig hinang. Ibadat taniyo to. Ibadat sin atay. Ibadat sin suara. Ibadat sin pito ang lautan. Hinang yaun kata. Taniyo mga anak po. Ruhud dini wal a'mal. Nyawalihan natin niya kabuhi. Amoy nin papaayaran ka ito tanyong sintuhan kabuhi. Bang mo ihayaran ning kabuhi mo, biya din ning kayo mag-ayad, wala kaugi mo at dengahin ang kabayaan sinaagama mo. Pagdatong sing kamatay mo, honorable patuhan ing kamatay mo. Diyan nga sa babiyan, tiyawag sintuhan bang magkana? Ya ayyatuhan nafsun mutmainna. Ya kau nya walihan masanyang. Nakabutang hajasad masanyang. Bang masanyang na inyawalihan maray nunuf. May ta siya si manyang miyagad siya kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainna irji'i, balik na ka. Kiyukuya kanin upat. Kiyukuya kanin Tuhan kaniya. Kiyukuya kanin diaak, malaikat. Kiyukuya kanin kawaan. Kiyukuya kanin datungan. Napasandungan ako di dunya. Manaw ka. Kiyuyakan na kayo mo hindi nga ba eh. Kiyuyakan din datungan mo. Kiyuyakan din nagdaak kayo mo. Bang kau nag-ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala. Indagbut niya yaon kayo mo. Inyawalihan. Sin pag-aarama, sin hinang. Amunad. Uno pinakikay mo. Allah takhafu wala tahjanu. Ay kung mabuka sin susungon mo. Si makadamag yung simbuka. Dengan sababian yung tawbihaon, niyuga hakamatay, 5 sa dunya, 5 sa kabuhi. Allah takhafu, ay kung mabuka. Sin susungon. Wala tahjanu, ay na kung mahanggaw sinikawin. Men kan di mahambatin na nakapu mo. Na may takori panggawon, nahnu awliyaukum. Kami na, ing gumanti kayo mo mag-amulahi.
continue nininang mo yadto. Hiparatong madtupanyawa nila, hiparatong madtupanyasad nila. Ingkatan, sacrifices mo, tutuyo mo, lillah, di malugpas. Amo yan, mga anak po, ayaw na tulugpason. Bang wala doonin niyat marayaw, bang wala doonin ikhlas, lugpas. Ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Padukuli. Aturayan Tuhan, sud kau. Aun pasurun, aun di pasurun. Murah-murahan mga Tuhan, makasud kita niyo, pasurun. Makalamud kita niyo riddu. Allahumma amin. Nah. Uno pembiyay takatutan niyo sintaw Makkah, iwan taw Madina, tungod pa ikhlas. Miftahu da'watil anbiya'i war rusul. Kunsi ingkatahan lawang di taka kunsi. Naon di sa lawang dito, nakaunin lawang dito rin sindi. Miftahu da'wah. Kunsi sin invitation, kunsi sin panawag-tawag, piara sin Tuhan, hakanabihan iwan karasulan maun kato. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mga anak po, bang kauyahap ni ang pakaw na kauna, di mayong parasahan. Biyang Tuhan, bukun di mayong parasahan, dahon po hospital. Maita, na overdose. Nasasangkad, nasusungkad, dahon pa ospital sa kanambulans. Amin dito pa harkuan, amin dito pa restaurant, harap naman ito sinambulans. Makaluman sa yan. Takanin ambulans, magkasintaw yadto, ha restaurant, nagmula sin pagkaon. Takanin ambulans, tarap pa bay, sabab nagmula sinuno. In pagkaon, lamod siya pag-ibada. Apabila in pagkaon, wala na nakalamod na pag-ibada, down na kao pa ICU. Na mag-unurid to. Mag-ubat. In pagkaon, iwan pag-inom, ubat. Aturayan Tuhan. Sa bangman, harap mo palawang kabayaan sin. Simud pablawang bukuna mo. Aturayan Tuhan. Nah, unim beta yan. Miftahu da'watil anbiya'i war rusul. Kung simpanawag-tawag, piyahatud sintuhan, daing kaniya, innaraak niya kanabihan, iwan karasulan, kawa atuan ninyaon, ang pakawri makasud, pabukun lawang kabayaan sintuhan. Nah, bang bihad, tuunin maksud. Nabalikan na to. Saadu, iwan saidu. Yang kat silap sintuhan pataas darajat. Iwan sumanyang sila ria dunya. Tayan mga anak po. Unim dita sin Allah Ta'ala kato. Wa antumul a'lawna in kuntum mu'minin. Kamu impawiddaun ko parman sintuhan. Karena masa na to ini, di saan masusayin bariman. Naita, nangan doon siya patuha. Imbukun bariman masusah. Sing kahalan tayo. Tukbalan sa jarum adlaw, tukbalan, ing kabuhi mo, iwan sing kamatay mo pauno. Patuhan.
Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati kansiyo. Lillahi Rabbil Alamin la syarika lah. Ayaw mula muri. Sing kabayaan. In kabayaan sin Tuhan ay mula muki sing kabayaan mo. Paghihilas sa Jacob. Pareho sa jinniyat mo. Wa antum mula'law na kami nuno. Sila'y mababa. A'la daraja. Antum a'la daraja. Wa ha'ulai laysa lahum daraja. Inda Allah. Nah, yan ito mga tuan. Nah. Unuin dayaw. Sintaw nag-ikhlas pa Tuhan. Pabaran niya. Iwan papagkahin niya. Sahibul ikhlas. Intaw nag-ikhlas sa katan pakaradyaan niya. Nasrul khair. Mapaluag niya ing kabayaan sin Tuhan. Bukunin mapaluag niya kabayaan niya. Intaw biya unin napaluag niya kabayaan niya. Intaw taka ihlas. Masusa siya bangaon nasusa pagkain niya. Dahil nga sabi, ang bangaon karayawan bukun kaniya sadya hipaw niya. Nasrul khair. Pasaplag na yung karayawan. Anong sintaw mi siya nila kuri-kura kakausan. Mataod karayawan. Dahil nga mga karayawan panghindua. Yung panghindua sanjata. Nagkakunahan kau sanjata. Sa kalimpag kahimuway sanjata, ini kau rimamating sanjata, may ta kau rimangun. Kaya lupasan kita ni. Ikhlas, sanjata sa lagu-lagu, sahibul ikhlas, nasrul khair. Pasaplag nila yung karayawan, bukun personal sabda. Sabda sinjunjungan alayhi salatu wassalam, man lam yahtam bi amrina, man lam yahtam bi amril muslimin, falaysa minna. Siu-siu. Dengan mga manusia, di mang dihilihal ka. Bukun important kanila, bukun marayaw kanila, impagkahin nila. Sila sadyay marayaw, sinaon karayawan malapay niya. Di nila yad tuhinangon. Bukun siya lamod ka. Di kau kaubusan dua. Sanjata mo iban sinsiya. Dihili sa Tuhan. Panghindua siya. Taba nga siya, dihili siya. Nasrul khair. Unim biyata sin Allah Ta'ala, pastabikul khairat. Ay kau maglamma-lammahay ng marayaw sa wabsusungo na lumbay, magkura-kura kau. Sabi ako, bata bago pa, magsabi na sintuhod. May tanongin tuhod niya, bata bago pa. Sabab magparakan mo, turin pangati niya, bukon sa tas mo to. Nababagbagin tuhod, nababagbagin siku, nababagbagin unok. Mga on-track na kulahaw na niya, tuwin talion niya, palaksuhon, tawa pasurong. Dito makadihaulihan. Na inkay manan nagpakasunod na palaon. Inkay manan pagbibod sintara, kadto na sa buok. Ang ikaw tuhan. Di agaron in batas trapiko. Yan. Nasrul khair. Pastabikul khairat. Bukun maglumba-lumba, magbagbag sinuo, magbagbag sintuhod. Kapag lumba-lumbaon sintuhan, pay nang marayan. Waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
Pag hinangka mo tuod si marayaw sa hatulan sin Allah Ta'ala, ampa kamu magparuntungan. Nagparuntungan in nagdaak, nagparuntungan in diak. Ampa biyaw nagparuntungan sa dyan ng daak. Allah Ta'ala, bangkit ariaak, di siya kumakarayawan, kato kataan. Bang beta ni hangpu, palabihon pa sin Allah Ta'ala. Entaw bang beta hangpu, maynusan ko na lang, nakako ng kaiwanan. Busing mura ako. Waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Ay mulup pa sa ing karayawan sindum, ay mulup pa sa ing karayawan sinadlaw, ay mulup pa sa ing karayawan sing kabata mo, sing kasum, ayaw. Yadto ni kaysa ikarwa beta kato si mga sila intao ang pagkaihlas niya ijalatu syar, di siya mabaya tapuan sin mangi, di siya mabaya umatud pa mangi maita tiyanto niya impunan si mangi apagatud. Di da siya rumungog si mangi. Di da siya magkabtangan sin mangi. Dahil nga sababian mga tuan, sabuton ko kaniure dahi. Yung kabtangan sin Imam Ahmad. Inwasiya sin Imam Ahmad ha anak niya. Ipagwasihat sin kita ni umaas sa anak. Imaas di manjari kaluhon din anak. Di manjarim maas pagamahan nin anak. Aula-aula na hajaman ini suway hanunutun. Suway uuhon. Suway magbalik kita pa bata niya. Talo, sulig kaw, sulig labo. Sulig kaw kabasi. Na hindi, kung ano pa yung kasungan had. Nayari. Aw sa Imam Ahmad qailan liibni, nagwasihat, nag-advise si Imam Ahmad ha anak niya usog. Fakala ya bunay unmul khair fa innaka la tajalu bi khairin ma nawaita al khair. Inagin niya anak ko kalasahan ay kautuod magniat pamangi. Di manjari na barantay ni nagniniat kita pamangi, nagniniat pamarayaw. Niat sadya pa uno. Di ada simbay, tadi taman jari pasuran simangi, suway uno sadya. Nain atay bukun bay. Bukun bay mo. Hantara mo iban sinunod. Suway ri tumuput, haatay mo imangi subay marayaw sadya. Dahil nga sabi tinagini anak niya unul khair, pag niat sadya kaw pama, pag ihlas sadya kaw puno patuhat maita sa lugay mo nagniniat pamarayaw, di kaw hiig sintuhan di nga karayawan. Gaman ganapan kay mo sintuan karayawan. Turayan tuan. Na. Nabang mulyamuran in atay mo. Sin inang mangi. Wala narunin ikhlas, wala narunin niat. Uno yan. Izalatul barakah. Wa izalatul rida. Wa izalatul mahabbah, hiig sintuhan yung paglasa. Manglasara kaw sa bukun lasa kabayaan sintuhan. Makuyag da kaw sa bukun kuyag kabayaan sintuhan. Kuyag mo iwan kuyag nila. Ing kuyag bayaran sintuhan tung basway. Aturayan tuan. Amo yan imbeta sin Imam Ahmad ha anak niya. Uno pembeta niya.
iltafit ilayya. Ay ikaw mag-ato na kuha sa akwing pandang, maas mo ako. Dumadlaw lang niya akwing pandanga. Uy, mag-atod na sadya. Bukod. Sa tumtumatuod aun ama mo. Tumtumatuod, in-advisor mo, in-consultan mo, sisiyo. Yama mo. Hauling zaman ini, biyata sinjunjungan alayhi salatu wassalam, bang natudi maparayaw, magulan kayo. Sa bukon, kinaya yan. Biyasin nagulan kayo. Biyasin sa kaulaw na nagulan kayo. Na nagulan kayo tuan, similong kaw pakahoy masunog da. Similong kaw pabay masunog da. Magpayong kaw masunog da. Biyasin Australia yaw. Sa biyasin sa kaula-ula nagulan kayo. Uno yan. Barra sadikahu ap kawalida. Marayaw kasuddahan habakay. Sa mangi kasuddahan hay na niya iba nama niya. Indihan dagbus biya sinagulan kayo. Pasandong atuan. Dahil nga sabab yan, Imam Ahmad dinagin niya, iltapit ilayya. Ay mo pagbutasan yung pangatod mo marika ko anak. Hatulakan kau, hatulakan ako, ay mo bugto ay yung pangatod mo marika ko. Inlinduran na mo, harap mo mari. Sabab, masunog na kau. Apabilen tao, malasa siya habakay niya. Maastul siya kanama niya, kaina niya, kay kuya niya. Kuya raway ng kakuyakan niya. Biyasin sa kaula-ula, nagulan kayo. Turan yung mga tuwan. Na, may tayad to biya tinagikuan. Utro kutajay yun ulil khalq. Anak, inagisin Imam Ahmad, anak niya. Ay ikaw magpalingkat ka na sintao. Kawayaan sintuhan malingkat kita no. Inna Allaha jamilun yuhibbud jamal. Inna Allah Ta'ala malingkat. Yung kawayaan niya, ipon niya mo, malingkat. Sa liang niya, ay ikaw magpalingkat at tajayun lil khalq, ay ikaw magpalingkat. Kabayaan sinda. Pagpalingkat kau, kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na. Wal takun imadu khayatika al-istiqamatu ma'al haqqi wal adl. Hinangalaw ni anak, inhugot sing kabuhi mo, kabuntulan, iwan kaadilan. Amo yan tuan, imbiyata sin ama paanak. Na, bang muhinang imbihad turagbus, malasakay mo yung Tuhan, iban pala sa hunsin Tuhan kay mo yung katanan mo. Yung katan, piyapan dali. Amo yadto mga anak kapo na mo, imbiyata sin Imam Ahmad, paanak niya. Na, puas day nito. Uno pa imbiyata kato tanyo, si mga sila nakauna. Al-qawlu fil ikhlas. Aun kabtangan nila tungod pamag-ikhlas. Uno yan. Number 1. Fa innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Kuno hinangyan. Ingkaunan niya kaya na sintuhan sa wala doon sa bukon siya marayaw nag-ihlas siya sa impag-ihlas niya ihlas sadya bukon kurikin hinang niya di datay mo
Wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Suway magkakadindua. Nagihlas kaw iwan kurik. Amo sa kurik miya kada atulan. Nah, uning pagbahasaw na ruwayad to. Ikhlas iwan kurik. Al-khalisu an yakuna lillah. Yung pagyanun long niya khalisan lillah. Akaroon ng kabayaan sintuhan. An yakuna sawaban ala sunnati Rasulillah, iagad mo yung panghindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na mura-murahan mga anak kapo na mo, ayaw na to lugpasun. In piyara ka to taniw sin Allah Ta'ala, hipagpaluluhay sing kabayaan na to. Sa kawa, tumtumun na to, magsisigpit, magbubugatin hinang na to, apabila na to, taykura, ninatulan, kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na, kay napusan, tu parakala, in pag-ikhlas. Pag-ikhlas, ikaisa, hapag-ibadat. Hikatu, pag-ikhlas, hakabtangan. Haatay, hasuara, iwan, hapituang kautabaran. Na mura-murahan niya to, mga anak kapo na mo. Uuhon na to, inatay na to. Uuhon na to, inkabuhi na to. Tantuhon na to. Bang sadya agarun na to, inkabayaan sintuhan tanyo Rabbul Alamin. Kakausan sintuhan pasanyangun kita ni uray di adunya sambil paadlaw akhirat. Sabang nato agarun, ing kabayaan nato, taykuran nato, ing kabayaan sintuhan, misan pabiyadi ininang nato. Di nato mapaluhay sa gaman dumatong kato taning kasigpitan. Na murah-murahan, bang mayan kita niyo, si alamat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala ring hamangi, harap taniyo pamarayaw, bang mayan kita niyo yanugharaan sin Allah Ta'ala kasanyangan dahil di dunya sambil paadlaw akhirat. Nas'al Allah Subhanahu wa Ta'ala at-tawfiq was-sadad wa an yaj'alana hudatan muhtadin wa an yaj'alana minal faizin wal maqbulin fid dunya wal akhirah. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala khairi khalqika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.